clear to te chibai ule PC vanun moi kania Serchhip Vangkhua longai thlangu Mizoram Journalist Association MJA Serchhip District in Serchhip Press Club an sak thar chu Vawiin December ni som panga sang ni som ni khan I&PR Minister Lalruatkima chuan hawng Reverend B Lalengzauva chuan chongcha in Pathian hnena hlanna ane nghal bawk Press Club honna puala in khawp voina Serchhip Press Club aneya hian I&PR Minister Lalruatkima chuan Press Club poimo na le changkai na te an sia thu soin theito pin district sang Press Club te ti changtlun na tur ngai to pui zel an ni dia soya chanchin bu chu sarkar malak na mipuiten an siat na le mipuiten thudik an siat na ani di soin media rin tlak ni tur chuan du sakbik le thleibik nei athiang lawa khotlang le ramta na chatur ani chuan thudik ziak mei tur ani ti in ramdang media te el phathei turin Mizoram Journalist te chuan theina an nei thu le chumi tur chuan chan an lak angai thu asoya media ti son na konga thei top kan chua angai ti soin media tel lo chuan sarkar akal thei lo ti asoi bawk I&PR Minister chuan social media mandan konga po inzirtir kan langai na sa ti soin thukhal lutuk le deng khong lutuka kanin deng fo mei chuan kan ram ati chemeyang ti a hlau thin thu asoya chalai ten chanchin bu le khachiar an thla thlam lutuk chu chalo ati thu le hemi konga inzirtir na sat ngai ani ati thu asoi bawk tundin huna chuan MJA le sarkar tho hona achati po I&PR Minister chuan soim journalist pension scheme po subcommittee lamin an buat sei fel to a sarkarin IN non le anga apuitlin thwai thei abe sei thu asoi bawk Serchhip Press Club honna hun MJA Serchhip District Vice President Pusiram engmoya kaishuai ne hian MJA Serchhip District President Pukap liana pachuaw chuan MJA Serchhip District 10 Press Club an nei ve ta chu lom ati thu soin Serchhip District tan po mason na thar ani thu asoya tun malama Press Club an lo nei to chu ayus OPD le WhatsApp na atan an lo hlan to thu soin hun engemaw chen Press Club nei lova anom hnuwa member te thahnem ngai tlan na awanga Press Club an nei ta chu lom ati thu asoya Press Club chu bol le caution bill ta ni lovin mi zongzong len na mun ani ti asoya mipuite chu changkai takamang turin asom bokani MJA General Headquarters President Puzon sang khiang te po in Serchhip in Press Club ane chu Serchhip District lom ang thau hian MJA General Headquarters po an lom ti asoya Press Club patana thil pe petu te hnena lom thu soin Serchhip-a sarkar department le MJA ten tho hona thatak an nei chu chomnung zel turin acha bawk Serchhip Press Club honna huna hian MJA Serchhip District General Secretary Puti biak cham lian chuan Serchhip Press Club sak ani dan report pe in Serchhip Press Club sak na atan hian Health and Family Welfare Department ram chu ho ni in me ni som thung kumsang ni som pariat khan khati laya Chief Minister Pulal Than Hall chuan Press Club sak na tur lungphum hi phumin asak bulchan na turin cheng nwai so ma pe boka he sum mang hian asak na hi February ni som ni pakwa sang ni som pakwa khan tho chan ani a hemi nu hian Rajya Sabha MP kalchuak ta pu Ronald sa patlaw chuan MP fan na changa cheng nwai ni pele in he sum mang hian voina hon ta ki lua thei tura pe fel ani ta a ama mo te ta na man thei dan tur po ro man ngal ani bok Serchhip Press Club honna huna hian sarkar in shileng laka kai shwaina asiam te zom chungin mi som tlem te nen hun man ani Serchhip-a Supply Kudam-ah tunlai hian buhfai mumal lo avangin mipuite hnena Ration buhfai December thla pekchhuah khawp lova aizola changin quintal zathum ron pek tura ruwa man nghal ani Thudon danin tunlai hian Serchhip District Supply Kudam lian ber Serchhip-a Supply Kudam-ah buhfai atlema hemi chungchanga hian kan palai zo na changin Supply Department a thok tu te chuan tuna hian Serchhip bial chung khochak lama mipuite hnena December thla Ration buhfai tur chu pekchhuah kim ani to thu soin ame ero chu Serchhip khopui chung a sem tur ero tlem dai lo omin retailer sang quintal somkwa vel a dai lo ni a an sia thu soin hetianga buhfai har sadri chan ber po hi an siat lo thu le shipui leng awanga engemaw harsat na omni a an ngai thu an soya hemi chungchang hi thu nei tu te hnena an thlen to thu an soi bokani Serchhip DCSO pusi zadai lova chuan December thla chunga mipuite Ration pekchhuah tur hian buhfai
pekchhuah tur hian buhfai quintal zathum chu mualna kudam zuang tuiwana atanga peturin release order ti chhuah ani to thu soin zan in hian lot an lak ngal abe sei thu asoya mipuite tan thlaphan na tura omlo thu soin tuna ration buhfai pekchhuah mabak la omte po hi tuna buhfai an ron pekchhuah aron thlen vele pekchhuah ngal ani tur thu asoi bawk Serchhip I&PR Minister Lalruatkima chuan Vawiin Serchhip District Information Office le Vengchung-a and Department ramte atlo I&PR Minister hian Vawiin lamkhan Serchhip IOC venga DIPRO Office lo masa in thoktu tinen DIPRO ruma inkom hona anneya he huna hian Minister chuan tunlai I&PR Department mason na tlang puisoin thoktu in dai lo lutuka wanga har satna omte ti kian tuma malak me kan hi thu asoya Serchhip District Office ngei po tun ma zongjong chuan attach office mai ani a nima se kumina chang chuan District Office puitlinga da chho ani ta ani ati sarkar in jail bolna department poimo atel lavathil ti lei theilo khopa changkai ani ti soin ma ason zel theinan ma kan da zel don ani ati bawk voina inkom na hian Serchhip DIPRO puke sai tluanga chuan an office din huntlang puitar langin an mamote athlen ngal boka I&PR Minister hi aizol lama changin I&PR Joint Director pusila nunkima le Serchhip DIPRO hlui pu anju H Lalengzauva an ron troi oma Serchhip changin additional DC pulal monsang ral tele Serchhip DRDA Project Director pu mal som tluanga an troi om bokani I&PR Minister hian chonulama Serchhip Vengchung-a I&PR Department ram chutlo in changkai zo kahman ani theidan turte an soi ho bokani Serchhip District atanga nimena sample lak enfi atangin COVID-19 shikai mu thar an omlova Vawiin shikai mi pakhat chu an ma ani enkol na hmuna atanga chhuatir le ani Tudon danin Serchhip District atanga sample lak somriat pali te chu nimin khan ZMC RT-PCR laboratory enfi ani in Serchhip District Chunat laboratory sample somni pali enfi ani boka hengba ka hian rapid antigen test mga sample pathum enfi ani bokin nimina Serchhip District sample enfi zongjong za som pakhat jinga hian shikai mu chwa thar anom lovani nimina ZMC laboratory enfi Serchhip District atanga sample thon te hi tunlai twal chunga shikai mu chwa thenzola shikai ten an lokom nai te chuina atanga sample la kani a anjinga hian shikai mu bel anom ji lavani Vawiin Serchhip District shikai enkol pakhat chu shila ka fi hlimin an mani enkol na atanga chhuah tir ani a shikai enkol dam hi meichia ni in tun thla a shikai mu chu ani a sainik skula zirtir tu ani heti hian Vawiin thlenga Serchhip District COVID-19 shikai mu chu chu mi za somsari pali an lani a anjinga mi za somnga pakwa te chu enkol dam ni to in tuna hian shikai enkol lai mi som panga an la ommeka anjinga mi som pali te hi CCC enkol ni in midang pakhat hi home isolation enkol ani thung Christmas quality sen pek na hun Serchhip Blood Bank-a buat sayani chungin tisen unisom kwa paruk pek ni in tisen petu te chunga AVBD Serchhip Branch le Blood Bank chuan lom thu an soi Association for Voluntary Blood Donation AVBD Serchhip Branch le Blood Bank Serchhip te hian tunlai ni khada changkhan Serchhip Blood Bank-a Christmas quality sen pek na hun buat sayin Vawiin thlengkhan tisen unit somkwa paruk pek ani a tisen petu te hi mipa somli patni le meichia somnga pali anni a hetianga tlom nga ya tisen petu mimal kaushan chalai le zirlai NSS volunteer te chunga AVBD Serchhip Branch le Blood Bank Serchhip te chuan lom thu an soyani Christmas quality sen pek na hun buat saya hian Vawiin Salvation Army Youth SAY Serchhip Corps te chuan Serchhip Blood Bank da turin tisen unit som pariatan pe a tisen petu te hi mipa som patni le meichia paruk anni Mizoram Civil Service Association MCSA official magazine rabi le profile booklet chu Vawiin Deputy Chief Minister puton lui chuan aizola SAD conference hall a Lalengzauva Lalengzauva na puala in khawp hian Deputy Chief Minister puton lui chuan MCS official te chu kanram in jail bol na administration kengpo tu an ni ti soin an tho thatle thatlavin ram in jail bol na thui tak angong ti soya COVID-19 shipui leng kara MCS official ten sarkar in jail bol na kong shanga an tho dana sarkar alom ti soya hun engem chen ti to play lock combined civil service exam chu sarkar in rules thar
Mizoram Civil Service Combined Competitive Examination Rules 2020 chu Mei thla khan asiam thar le ti asoi bawk. Commerce and Industry Changtu Minister Dr. R. Lalengzauva chuan Bangladesh le Mizoram insum don ton na atana ruah man Integrated Checkpost ICP korpui chuat labung chu Vawiin khan atlo. Minister hi Sarkar Lai Ministry of Home Affairs Nuaya Land Poach Authority of India LPI Director Project Colonel Raman Kumar Sharma le Assistant Commissioner Custom Nitisha Verma te baka Commerce and Industry Department Official 10 Anjoy Oma Minister le ama zui tu hian ICP Trade Center mun korpui chhuat labunga ro man nakal mek mun takin an NFA korpui chhuat malak na chu arang thei ang berati hlotlin ani theinan Sarkar Lai Ministry of Home Affairs Nuaya sumdon na mun Center din tu le enkol tu LPAI how tu tenen ruah man na an siam hovani ICP korpui chhuat din na tur hiang kumsang ni pangakhan MS Rights Limited 10 Home Ministry hnena an surveys report thelu tin he ICP din na tur hian ram biga zani som ni pali point pakwa zawla kania India le Bangladesh in kalpona ti olsam tur hian korpui luya RCC Double Land Bridge Siam Tum ani boka he RCC Bridge Siam na tur hian Mizoram PWD chuan Sarkar Lai Ministry of External Affairs a cheng vaibel thezani som thum point bial pakhat chu DPR chu January ni som pasari sang ni som ni khan an lo thelu to ani he RCC Double Land Bridge manghian olsam zokin Indo Bangladesh in sumdon ton na kalpui thei ani dona Sarkar Lai puya bo zui me kani tlabung le korpui chwa in kar kong kilometer som paria ta thui chu laizo ani to bokani Sarkar thu chwa tarlan danin ICP korpui chwa hi apuitlin huna chuan Bangladesh ram ne na in sumdon ton na mun poimo ani chaudona mumal taka bungrwa thon chwa le laklu export and import chinchia ani dona ni he ICP puitlin na tura poimo tak lung leile tlabung in kara kongpui double land kilometer za chu survey zo to ni in kongpui thatakin tlabung hi apo dona ni Chief Minister Mizoram thanga chuan Vawiin khan West Phai lenga sport mason na rural cheng nuai sangthum zali somli pathum chuang man din na tur lungphum aphum Sport and Youth Service Department Kaltlanga Ministry of Minority Affairs Nuaya Pradhan Mantri Jan Vikas Karyakram PMJVK atangasung mo mga residential sports school community center le smart classroom din na tura lungphum na huna hian Chief Minister Mizoram thanga chuan khothlang lamchu theile thlai thadu na mun mason tura theina nei thatak anni thole tu na hian infiam na lamate mason bel na tur chhop thei anni ta zel chu alom pui thu asoya Mizoram in kongsang sanga mason theina opportunity anei thule achunga cheng mishing ten kan ngai tuana kan herrem thiam chuan kan chen om state te ta na enton tlak mason na kongsang sanga kan lantir thei thu asoi bok Voina lungphum ta PMJVK project pathum te hi cheng nuai sangthum zani somriat paruk point pathum paliman residential sports school te cheng nuai za somliman community center le cheng nuai song pasari point panga paliman smart classroom te ania residential sports school a hian academic building ba ka mi pale meche hostel no pangza veve om theina turte multipurpose hall astro football turf principal le staff quarters te basketball le volleyball court te le RCC tuizem lian te omtora ruah man ania community service center tur hi RCC building chhong ya saktur ni in smart classroom hi school thanbi ka zirlai ten tunlai thiamna internet technology manga lekha anjer theina turata na ruah man ani bok Nimina Mizoram sample enfi atengin COVID-19 shikai mi pakwa mu bel le anni a anjing mi paruk te chu twal chunga shi in kai chong anni Nimin Khan ZMC Laboratory at sample zanga somriat pathum enfi ani in henga changhyang COVID-19 shikai mi panga mu anni a anjing mi pahni te chu don na state pona changa ron lut ni in midang pathum te hi twal chunga shi in kai chong anni a si phir veng hlun mi pahni le eden thar veng mi pakhat anni Nimin Khan district shanga chunet laboratory at sample za somnga paruk enfi ani in henga changhyang COVID-19 shikai mi pakhat mu chuani in lunglei district a mu chua ani a
BSF sipai tunlai Mizoram ron lo tani rapid antigen test manga nimina sample zali pasari NFA shikai mi pathum hmuchhuah an ni boka anwa hian Longlai district a shikai hmuchhuah ni in twal chunga shi in kai chhong ani heti hian Vawiin thlengkhan Mizoram a sample NFA zongzong chu nuai khatching ruksanga zasari somruk pathum ni in henga changyang COVID-19 shikai mi sangli somli pakwa mu an ni to a anjinga mi sangthum zariat somruk pakwa te chu enkol dam ni to in tuna hian shikai enkol lai mi za somsari pathum an la ommeka shikai jinga nunna chan mi pasari an om to bokani khati song kha Serchhip Vangkhua kan ti chhuah the chu ni e